Daj. Ajde sad. Trebali ste samo ti da smo ovdje. Ja ga nismo Ja dolazim iz Tuning kluba Doboj. Od kad smo u ovom, naš klub postoji 3 godine. Upoznali smo baš dosta ljudi, novih drugova, poznanika, prijatelja, šta ja znam, prvenstveno druženje. Mi bar iz Doboja ne dolazimo zbog pehara na ova takmičenja kakvih ima. I pa danas imamo dosta novih vozila, što nisam vidio do sad na ovim skupovima. Ide scena konačno na bolje. Mitsubishi Eclipse, druga generacija, 2.0 16 ventila, benzin, body kit je replika iz filma Fast and Furious. Pa sad na auto što je rađeno, pa skoro pa sve. Branici su rađeni, ovjes, G-Video, ozvučenje, motor, motorni prostor, izduv, jedino unutrašnjost ostala fabrička. Event je odličan, ekipa je dobra, ima lijepi auta, ako nastavi doćemo opet.
prije svega što ste mi pružili ovu priliku da predstavim svoje vozilo od toliko naravno vozila, još naravno lijepo sređenih. Ovako, ja se solo predstavljam, nemamo klub, dolazimo iz Maglaja, a moje vozilo je Golf 7.5. Pa za mene tuning, konkretno ovo auto, zapravo jedan dječački san koji sam odavijek želio da uradim. To je nekako predstavljanje svog vozila na način na koji ste vi nekako zamislili još kao mali ili u međuvremenu. Konkretno na mom vozilu urađene su dosta modifikacija, od ovih lambo vrata, zatim dodataka na lip, Gapec spoilera, ne znam, sjedišta, pojasevi, felge, kočnice, klješta veća, tako da dosta truda novaca uloženo, ali na kraju se isplati, lijepo je tu u kompletu pogledati. Atmosfera je super, vrijeme nas je poslužilo, sunčano je, zaista sam zadovoljan. Zdravo, ja sam Dino Karički, dolazim iz kluba Maksimum Sarajeva. Evo došao sam ovdje na ovaj event da malo pokažemo vozila iz našeg kluba, naravno. Došlo je 10-ak auta i više. Pokažemo šta posjedujemo u klubu. Golf serije 2, crvene boje, 1.9, 17 felge, Dodge Kendo, motor je 1.974 kW, čipova naravno mapiran na 230 konja. Ručno rađena unutrašnjost, došao sam radi toga. LED farovi, LED štopke, boja crvena akril, spoliran. Puno automobila ima lijepih, što jes. Nema šta. Ljudi su uložili u vozila, došli su, nova vozila su došla, što jes. Ja nisam do sad vidio neka vozila od ovoga svega. Super, dobro je, nije loše, zabavno ima. Ima automobila koja vam se Ima, koja se sviđaju, koja se ne sviđaju, naravno. S kojim ste vi automobil? Ja sam s BMW-om E39 crveni. Poradio sam dosta stvari, bio je siv, ugradio sam šiber, farbao sam ga u crveno, znači unutrašnjost svana, znači stavljena je optika, kompletna farovi su rađeni, quad xenon, gevinder felge, unutrašnjost je urađena koža, ubačena crno nebo, M volan, M5 sat, tako ima još nekih stvari koje možda sam zaboravio sigurno. Dobro, a vjerovatno ima još stvari koje se trebaju raditi. Pa ima uvijek, to uvijek, nikad neće biti kraja. Dobro, hvala na izgledu. Hvala. Prije svega, drago mi je što je ovo prvi event ove godine gdje je sunce. Iskreno, dosad sam bio sa ovim autom na 3-4 eventa i kiša nas je uvijek omela. Atmosfera je top, lokacija mi se sviđa, baš je prostrano. Dosta je auta došlo meni koji se iskreno sviđaju i drago mi je najviše što je lijepa vrijeme. Dolazimo iz Sarajeva, klub Street Fleet Crew SFC. Došlo nas je par auta, doduše ovi koji su mogli, mislim ne možemo se uvijek svi izdvojiti, imamo dosta auta, ali trudimo se da na što više evenata dođe što više posjetlaca. Ja sam došao sa Hondom Civic, 6. generacija EJ9, 95. godište i drago mi je da vidim da dosta privlači pažnju jer je ono rijetko auto, pogotovo kod nas na Balkanu. Naravno, kod naših komšija u Srbiji, u Hrvatskoj je to
rasprostranjeniji, ali u Bosni nije toliko često. Što se tiče mog auta, bilo je dosta izmjena. U kratkom periodu sam ga uradio koliko se financije i sve dozvoljava, tako je. Ali zadovoljan sam jer kao svi mi čim vidimo da neko prilazi autu da slika, zna se da je to da si pogodio i na autu se i dalje radi i radit će se normalno. Za mene je tuning prije svega poštovanje za sve ljude koji rade na auto bilo šta. Nismo svi u mogućnosti isto da izdvojimo. Ima ovdje automobila koji su uloženi bruku para, ima i momaka koji su tek počeli, ja ih podržavam u svemu. Ne zamjeramo ništa jedan drugom. Druženje prije svega je meni tu najbitnije. Ne dolazimo mi ovdje, mislim, bar ja, da očekuješ nešto, već da se družiš, da se zezamo. I eto, prilike što se tiče tuniranja automobila, ja imam neki svoj pravac, svi idu na nešto svoje, nekome se sviđa, nekome ne sviđa, ali u suštini radimo kako je nama paše. Naravno, došao bi ponovo, dobar je odziv, znači sve taman je auta koliko treba da bude, nije velika gužva, to je znači sve po PS. Pa to je Audi A3 stara serija, 1.9 TDI, auto nije za styling, auto je isključivo za DB, pravi uloženo neki možda 5000 eura u muziku, skuplja je muzika nego auto što se kaže i pravi fin skor za daily car, 153 decibela najviše napravio. Pa nije bilo nešto puno takmičara, malo je slab odziv takmičara, mislim ljudi se takmiče s nekom možda muzikom koja nije baš za takmičenje, nisu još upoznati dovoljno s tim u Bosni i Hercegovini, dok je Hrvatska i Srbija puno jača od nas. Ja se nadam da će kod nas to malo zaživiti u budućnosti. Moram samo da kažem jednu stvar. Ovo nije hobi, ovo je način života. Pa mogu da pojasnim ovako brzinski, ovo je sve prelijepo i sve moguće pohvale za organizatore. Jedno veliko hvala svima što su ukazali meni i ovoj ekipi povjerenje da budemo sudije na ovom eventu. Pa s obzirom da je momcima s Vojnicem, Joker Teamu prvi event koji prave, jako lijep poziv, jako dobra organizacija, stvarno organizacija za sve pohvale. Neki sitnih prepusta je bilo, ali na svom je mjestu event. Što se tiče odziva, sigurno ima nekih 200 auta, znači ovo je jedan od boljih evenata do sada. Fin odziv, fino druženje, dosta adekvatnog sadržaja, igara, zabave, ubačeno, mogu reći da je zadovoljavajući. Imamo pehare za svaku kategoriju, podkategoriju, po 3 mjesta u 10 kategorija, 18 podkategorija, 10 nagrada u top 10, 18 nagrada u DB Dragu.
i 6 nagrada u Exhaust. Dobra je atmosfera s obzirom da je prvi event, znači ovo je uspješan event, da kažem. Znači, najbitnije je da je dobra atmosfera, da su ljudi tu došli da se dobro provedu, znači da im bude fino i da se u stvari mi pobrinemo da nema nikakvih, ajde da kažem, nabrijanih situacija i toga. Znači, kad se odradi posao kako treba, kad su svi tu družoljubivi, onda mora biti dobro.
ovako što se tiče sudija kao sudija, ja sam sa ligom već godinama radimo zajedno, fali nam treći Dragan, nije tu, ali imali smo jednu zamjenu. Većinom su to isti takmičari, uvijek poneko dođe kao novi tu, ali sve u svemu nema sukoba, interesa, nema. Mi smo kao stara garda ove škole, tako da nemamo nikakvih problema. Prvenstveno smo gledali, znači, da je auto čisto. Tražili smo, znači, od učesnika da otvore gepek, da otvore haubu, da otvore vrate, da pogledamo, znači, da je čisto i uredno auto. I onda smo krenuli od tih nekih dorada koji su rađene na auto, tipa farova, tipa motora, tipa interijera, eksterijera, folije, nekih tih detalja, kako su urađeni. Znači, sve smo gledali, ali smo opet imali obzira, znači, ljudi ta auta koriste svaki dan, ogrebotna ovdje, malo ovdje zakriča, malo ovdje zakriča, morali smo imati to nekog obzira malo. Pa što se tiče ocjenjivanja, tu se najviše gleda preinake, znači preinake na nekom vozilu koje je neko uzo da radi, a imate tu i kategorije koje određuju, znači šta je to po kategorijama, šta treba da bude preinaka ili ne treba, tako da ta svaka kategorija donosi neke različite preinake na vozilu, ali mogu da kažem da sam iznenađen, pozitivno iznenađen sa ovom Rajom koja je uradila, evo, ova auta za ovu sezonu 23. ili 2023. kako hoćete. Iznenađen sam pozitivno, Raja je konačno uzela ono njemački, kaže, tuning, evropski tuning. Nekako smo otišli dalje od onih izolir traka koji smo godinama gurali. Evo sad smo nekako i mi u egalu sa Evropom. Pošto mi imamo pravila, znači, koji se pridržavamo, po kojima radimo, znači sistem eliminacije, kvalifikacija, pa onda dodjeljivanja poslije pozicija po klasama, najbitniji je u suštini sklad. Znači sklad, da sve to što se uradi, znači, bude skladno i da stoji, znači, ispravno na tome autu. Znači, ima auta koji su baš fino složeni, a ima auta, recimo, gdje se mora samom vlasniku objasniti, to jest uputiti ga kako će u stvari dalje da radi, jer ima dosta lutaju. To je u suštini najbitnije za napredak. Znači, jer ne moraju oni sve znati, jer internet ne nudi ono što se kaže sve. Svi imamo različite ukuse, zato nas i kad sudi i sudije imaju različite ukuse. I nije ništa pogrešno ono što se kaže. Od toga bitno je samo da se na kraju nađe zajednička, znači da se to sklopi u jedan sklad i kad dobijemo nešto, mislim da sami možete vidjeti, znači kad pogledate par auta, da li, o čemu ja govorim, znači to je to. Ima auta koje je jako puno uloženo, ali hajde da kažem, nisu estetski baš najbolji, jer sve im nešto fali. A ima i što je dosta, solidno je uloženo u njih, ali izgledaju lijepo, znači to je taj sklad. Znači da sve što se uradi na njemu da izgleda, znači kao da je fabrički izašlo sa tim autom, to je to. Mislim, zamišljao sam da bude u nekoj dobroj organizaciji, ali nisam zamišljao da bude ovako. Stvarno svi, rijetko ko mi je rekao da je loše, mislim nije mi do sad niko rekao da je loše, da je super, tako da nadam se da su se svi osjećali ugodno. Mi smo se trudili maksimalno da odvojimo vremena za sviju, da se svima pitamo, da sa svima razgovaramo i da svima izađemo u susret. Napravili smo dobru organizaciju, raspored, tako da evo sve je prošlo po redu kako treba da prođe. Evo završili smo na vrijeme sve. Sviđa mi se opcija gdje se oni sad paze klubovi između sebe i podržavaju jedni druge. Recimo i to je, ajde da kažem, jedna pozitivna stvar koja daje neku budućnost ovome, ajde da kažem, sportu i ovim dešavanjima. Stavili smo pravilnike, ponavljali smo dosta puta reklamu na Instagramu da bi ljudi znali kako da se ponašaju na jednom turning showu. Jer ni na jednom turning showu nam nije cilj bilo da napravimo neki nered i buku, probleme. Želim da se svi osjećaju ugodno, da je svima lijepo. Tako, eto. Hvala svima ovom prilikom što su došli, hvala mojim sponzorima, ljudima koji su me podržali, stvarno. Bez njega ne mogu uspjeti, kako se zove. Hvala ovim ekipama koji su došli iz Sarajeva, iz Tuzle, iz Gradačca, Doboja, ne znam ni ja, iz ekipi iz Maksimuma koja me podržala i koja mi je dovela par stafova, jer bez njega ne bi mogli uspjeti. Konjica je mal grad i nema dovoljno ljudi koji se zanimaju za ovaj sport.